Atnase na poso question patrol abna we didn't me born saying the car if you are beshave abna poku ahwe ni asomdwen kan kwasi over the weekend yeah the course so e wo Kumasi you say walk bi o say there the blue so say Kumasi now I have an advice for me aminua Justin Frimpong Kodia General Secretary and a chairman Stephen in team Obeka I said Justin ye to abama no one of the first letters or the babonting sa campaign ni ekwo so ni ade or the hon kokko bobai say MPP amayoko no emra wo MPP amayoko nim enti sa na mo no mo obi antu dan no alanchemante akwa ni de yes da ben week date ni point da ben yes da ben I have this here say Asawasi Zongo youth are grateful to Alhaji Dr. Mahmoud Baumia for the Kumasi Central Mosque for the Muslim community. Health walk Sunday 28 August. Kumasi wa. Na eno obi betumi asu omkwan na. No, but kata no. Mama kan kata no Justin Kodu na betu dwa. Matias ye. Me kan kata no. De entie mama bisa na sa na say CJ obi edi kan. Odi kind no party can emphasize the amaye obi emphasize statement my be so mo condemn the act no na me kire no ya pesa me kire no yes omo wie ye kwa ronim say sika kra lorry fire dey ma wo mo twa kwan be ye dey work no entokwa ba so ohu video no obi so no asori na adwo no nwatwe be siri pewa na 50 Ghana na ye dey ma no wonyare ye be fia no aba nyina no aman 50 Ghana that is it enti no media minima we no nya dia party betumi aka hwe akere omo and I want to be so si omo kwan this is a test for Chairman Stephen Intim okay and his administration his executives a test Edima womo. It is a General Secretary JFK so tia 149 sifam 149 sifam Manuesi abna nkata ni kura won medase sichi medase asempa medase na ye beko ye nim de ekoso no seba kotu anamon anana montu a wotu ye no kokobodi kamba ye so still na anamontu ne koso Ekubu Franso ke komo so mbe omde yenima ebia na we dia party beto de na yesi fom na se wutu adamo na se se wo de wonan esi fom atia na ye dia na de odi kan boss ane to ho no wo setia ne bi efa ho anhwe na nyoma ya agensemo na akoye se bia akandifo na aba no na wo mo entumi mfa wo mo tumi no ensemra mamra ne nya kete mo bia fa nya adwuma na ebi mo pese omudi anim tie bo ni ka anema bi no ebobbo mo we na sije kan no eye test edema the newly executives party no ayi wo mo e wo sanse semimum na mekoma ni mu diama ho na ya hyen sema hodo na onim asampa oroya mo ne di nkomo e wo ECG sa prepaid meters odi ne fa ho no no minima se betumi asanya ne biemu na yenya mama kwa abantine na mempese me wrem na omma ye hunu the reason ti omma ye some the prepaid eba sabe ya sa losses we nyina no eso bete enti for be 10 years and 10 years and over no a ommo introduce prepaid no adenti na entumi call across Ghana emo bia use prepaid na ebe use na ebe egusu da the main line ni ma anase beka so obi use the postpaid adenti da abasa na increment amakwaji because of the losses mu inke no yemisa ye ho se wonye ni se ye no ma ye tua da na ye besan betua sa new charges amode abai de wono use kan na on tua ka no new charges amode abai enka no but de wono tua no enasa eyi entumu amode abai ebe affect no Adem be fair to Ghanaians. Sa womunyo madwuma ye. No mo to opesa timamuni na kwaso asofa because me wo me to be prepaid. Enti budi ntumu aba possibility meto no eh high. De wono use na wa adjust. De o use na ontua sika wo so otua no. Eno no hwan na beka na asema na say hwan na be fight dem manipa. Enti no until some betumi I make sure say prepaid dey be 100% across crobody nya issues e ba ya. No mo na so dem poso be come prepaid meters. No mo na so ho daye enti say eye selective no ma ya obekwa kroba kum no emu fa yusu prepaid emu fa da postpaid so adentia me one no postpaid na edit the losses ni bebre no ano eba
Some of them answer na beko when me fast that say ma Asatec roofing over the 20 years and Asatec the product aba Asatec celebrate 20 years of existence as part of our celebration. Almost wo banner better mo product bia omo ache dia omo de be ma wo enti call Asatec office bia na fe ye affordable roofing materials, high quality installation works, contractors monko hona fe monto Asatec products and mana o de border so ekoye Asatec head office whatever committee 2 Bese Bond car park Takrade omo efie kuma number 9 be Fidelity Bank Takwa layout market circle be Fiasima Rural Bank Akachi Asatec ebe Akachi police station Hohoi after the hotel the Bank Accra Hohoi main road Koforidua omo be Koforidua Technical University Achimda main lorry park ho ana Asatec wo Ekropon omo main lorry park in Tiama Hotel Junction ana Kumasi omo that yes bawa a mobile license office for Asatec it was 0500-837-575 Abrapokwa yentwaso metwaso na asempa mesewa mame fankrato we faso na efama politicians na mayen okay omo ankrofo ebegina wiamu bebo se beye deda ya no mo kwati enti no muntum 50 Ghana na 50 Ghana de na to 50 Ghana wo de faka krompo na ehina beko amo complain you said ya tutu TNT mu akwakodru trotro kwa wo fanya de ketwa na oba pani asori wo nware ye na ya begina wan we sipe e de ala adru so wi 50 Ghana so nkofo bofu pa o on bofu pa wo kumase 50 de so wo de mo ye 70 bi kwa na 100 krompo asenka nya ba na 50 pa sha ma me panyin ni mo do so wa 50 Ghana man also je kra ko yare amoje de wanye 50 Ghana say was me ba kra me be sia no kra me man ahe so ahu enti scanner ya omode bo mo fiafia sa no yenim si we na eya na ye dedication say ma dedicate me ho sa dru so nti na me ba be ye but the first o be ba se me de me ba ye ne de also ma me TNT because me be na me na mo bebu ya ka me na me kwhwe me ho wa hu nti eya ka kirom tab ayi Dr. Baumia de o so mo be ye ya CJ bo amane ye eno no mo ntum and then I say, oh, there's so to the 150 and 200 cry and can you back? Yes, sir, ma. Have you ever got a video? The Badodo ever working over here by 100 and 150 years. I don't mess you. You, Mate, Mammy, come on, you why? Na yen shabedo called the anchor the worker at any one. Na ye be jina katafa etosu enum. William say enra. Ena ene wo hwemwa Ghana Psychology Association ye GPA wamo alonchi wamo dwumadie na watwe munyina no wamo kyese Psychology Week 2022 won kan ha na eno na wamo kyese sa woni obi wo adwumom na ka woni me wo wonim so abna pesere pa abna pa agro pa all of a sudden abna ba adwuma ma waye din abna ba adwuma toto awre ho nwuma kakra bi nyade wo se utumi ba abna na obi se abna se o abna aden na ekoso na metumi ese adeko a ha me no because yes o hwese de se no enipa kumu edroso enkrofo kumu mo ho ye enuma bi ekoso hwe covid ba ye ene enkrofo a ehye wo madwuma ene enema bi akeka ho a ama bebre na no wo behunu so ye fine pa but we didn't know on your fine we board ma our problem but on to me say na nyina no o kye say eyade bi a ya dwen ko ho na se ya dwen ko ho ne ye tu so na mo yi a ebeboa Dr. Collins Ajiman Badu ono ena woye president edema Ghana Psychological Association no na enra ebra na womo launch womo week ni nyina ni celebration no ena ode sansem no etodwa nti womo ankasa so no de activities bebre no ano ena ahihye so ebeboa womo bekọ ensawa orthopedic training center honom no na womo akwa psychological support edema dwumafo ene eye patient yarefo wo honom no eno achi so no womo bekọ nungwa orphanage na ho so no omakwa ene saade man kwada na ewo ho sanse ye nya ne enka se obi a na adwumu kanu bia na abodam etote kakra eyensempi no a enti eno eyasemba ko edada ankoda obakrata no katafa etosu enum wose Ghana ni bia wo hodum a ya check on each other wo hodum na wonte be ka wa bisa bna wadidi da bi o se o ma me fa nkolant efe ebi kra na kada no hwe ni me botom ahu enso yes ade wate madwendwen bi so anase epo bi a mebo mitima ka mekoye no wate so dia mame enti ya yen kai na yen nya no sa na mame fa na daily guide obakrata ni mu na yen hwe katafa etosu ensi the special prosecutor Kisi Ejabin edaha na asema waka ene say wo suspect say wo bi adwumadie bi a wodie
dwumu die keta hye kakra bi wo mu a mo bodia na report na emra no enye na dwuma na anya sana de bia ye hwe ha tena ase kom ese ye hwa da ne da no ebinum de yen sika ebedwa nanka na office of the special prosecutor na HSS sana mo no nkuto ene de betumi aboa wo mo na wo mo di mra no awremu atukata se kankan ene proye ase e wo Ghana ha sei wo se na so ne be ye adwuma na wie pɛ ya eto se wo benya information ana obi be yi na so che wade bia ekoso ho anya saade a adwuma no ebe ye den pa na wo se report to be omodi aba ya what title no half yearly na eno no wa magana fo nyina hunu eye ense bia de danim a wo ye mu nhyehyemu e wo ho ene ba bia wo hwe so de nhyehyemu ne be kwa kodru na pepepe yo aye adwuma eno ho asem nyina no e wo de ne guide kratafa eto so ensia me pacho o sakabia obenya akenkan na NDC Ashanti minister so no mo chese wa hwe ne nkwa enkane Rollins amammu NDC administration the former health minister no yes Samonia Madonko ono so wa kanchina ama abusua adofo nyina so etonkra a obia edna rechichen sem emma abusua ntimsew wonte ya enei yayi wasuchem na wo hwe nim ha so eso ko Dubai a Nigeria for ne mama hodroa atso de hye no kita Ghanaian passport a wo mudidi samone ene abonefo sam e wo ho nti otimi ko wi ade timi ko kunipa ya kire na ya be hwe ne ho no na Ghanaian passport Ghana passport ene hye ne ho ene saade a oye Ghana ni nti ama Ghana fo nan kasa wo ho no mo no ese emoa wom ama wo mo enioma ye ne eya to sin kakra esan se eba no sa na obi ehunu so ye Ghana ni a wonye ne papa wo ye criminal na eno ena Ministry of Foreign Affairs no eche so bo be ye hwehwemu de fa sansem no ho na babi a no credit se bia no wo ma de na nipa konso a o issue sa Ghana passport no edema ahoho no so no wo mo bedi akire ahwe na kira kwan na emra no asoni mu eno so ho aseme wo ha na yenko de graphic mu finally na me fa unya katafa to so dumi ensa menima se wo wani ni ese wo hunu bia obehunu se wo na me kwante mpa hodo no so a me fa wo nkwa che bebre wo yo bia wo tai efa sa me fa no Achimota O station e de kokosi Achimota Mekoma obehunu se free honom no ya wo sa mini signboard se sisi kwan ni free media honom no ankrofo de ye advert o mo de bia no radio station na eno na urban roads e kasa de fa ho se hadwen na emoa emakromo enyefe eno dan chenso a se obi etwa kwan mu ebu okra run about so ne yade asisi eyade assemblies no fa ho de nyeska because ba ku bi esi won ma wodo sticker ba betare so no sika bi won ma wutu de ma assembly no nti Urban Rose ka kire eye honorable Henry Kote yo na ye Greater Accra Regional Minister ne say on man assemblies no ti asese de wo mo eye no enye ne kwan so no media ne ye jato se de be ya wo ba wo be hu de ekoso wanim ana de ekoso ewo ekwan no fa ewo so na sa obesisi ni nyina sa wode yadra na sa wode pesika de emoa etu omo yi ni nyina efi ho na ekwan ni mu ena ho ena omampani so 1500 motorbikes a wode ma Ghana police service no yeda so bi mia biem obetumi police ni motorbike ekita no beka se ya no mu de bia so ahu 80005 no eye omampani wa yade but oma bebre mranka ho na ade na awana je oji yes mawi na awana nti wawie no Labi, zami ojina mechi. Entiano no why? Awana wo ye dey. Motorbikes obla o ye bibi. Motorbikes no ye hia dodo. Why? Ye hia dodo na ma. Ye hia dodo na ma dwuma na koso. Asamo, abna boku awene okay Commonwealth any Mensa Saba Hall clash no. Me kai pa. Mercy suspended Vandal Hall master no. You're suspending anyone senior tutor. And on over adomonline.com and pacho details in our ho. And I say waba abekin kai kama. And a copec so pacho say the price of petrol Ebekos by 5.5. And then I only have a mini heavy. Answer na me konpato ma me resi a birthday business ya why. Na enra aye menu ababa kwa me no KPF friend query dua. Na enra na woda unfortunately escape me enra. It's a belated happy birthday na me dey ma wa query dua. Co professionals network you are a member just as I am. Nyamisha pa no nya okese na won to nkona mu emma me.
so na Dominic ene na woda ono so ewo ensawam na ono so he's a very gentle guy me kanasa na me so abode nsem hia hode ne nkwatente de ma Dominic onyamenya okese wate na wakoma so de wani so de hunu nyina no emremo emao enjoy every bit of this day. Have a blessed birthday. Me da say. Asempa, ya me ka. Asundwe ka abra poku ahwede me bacho be catch no ana ya friend no. E de na o kan fia. O say. E de na kan fia poku ahwene. Omochura yi bi ma me na me be manipa na kwa aba na ya twetwe nkomo. Enti na kwa be 5 fia ne be mo. Catch ho ne ho ye. Ba de e friend catch no. Enye kakra. Abna badu simude. Okay, catch. Okay. Me da say. Madam for no. Madam for